umutoza mukuru wa Rayon Sport ntabwo akwiye kuba afite licence B, akwiye kuba ari umutoza afite experience n'umuhanga, twese tubyemera ufite na experience. Nabo nyine ba Robertinho bakinije amakipe muri za Champions League na za Confederation. Aho tubyemeranye ko biri kumvikana ingingo ku ngingo. Iyo ni Rayon level. Hanyuma twabonye ko mu bakinnyi baguze Abedi niwe wenyine wa Deliverance atanga ibitego 6, ariko dusanga ko icyo yakoze nubwo tukimushimira Abedi, yumve ko serivisi nzubashye Abedi yarantunguye rwose, kudeshapo mu bantu ngiye bantunguye Abedi isaluti yanjye urayifite. Ariko Abedi si wengeye kuvugira iyi statistique, ngiye kuvuga ngo ibyo wakoze birahambaye ariko ntibihagije ugereranyije n'uwo wasimbuye. Yego byumvikane neza. Numva niba mu mikino 14 yatsinze ibitego 6, nubwo nabonye bambwa ko ari 4 muri shampiyona, bikaba 4 mu gikombe cy'amahoro. Abedi nta bitego 6 afite. Ni 4 muri shampiyona, gikombe cy'amahoro. Afite 8 overall mu gikombe cy'amahoro n'igikombe cya shampiyona. 4 muri shampiyona n'ibitego 4. No mu cy'amahoro ni 4. Yego, hanyuma imikino 17 ariko Forenga ntabwo yakinye yose. Yakinye mu 14. 14 yatsinze 13. Kuko ari ni yatakinye. 14 yatsinze 13. Undi yakinye 14 yatsinze ibitego 4. Ubundi ni nka wa mari muzanengo y'igitego kuri match. Yego, ariko undi ni igitego kimwe muri match 3. Mu bigaragara rero habayemo nicyo kibazo cy'uko Rayon Sport igeze kuvuga ko ishaka kurokirita umukinnyi ukomeye witwa Fahad Bayo, birangira batamuguze. Yego. Ibyo rero ni ibyakomye mu nkokora Rayon Sport. Ibyakomye mu nkokora Rayon Sport bigatuma APR yirusha amanota 9 muri phase retour. Akandi kantu umuntu yakongera mu byakomye mu nkokora ikipe ya Rayon Sport. Nyuma yuko Robertinho yagiye, hari abakinnyi badropinze form bigaragara pe, ubona bagizweho ingaruka n'igenda rya Robertinho, notama nk'uyu musore Adama Bagayogo, kuko aho Robertinho yagendeye services zagiye hasi, ubundi abona ari umukinnyi bafasha cyane, yasimbuye akabakora igitego cyangwa se agatanga assist, ariko yasubiye hasi. Hanyuma kana mugereroje nawe ngo ndi kuvuga no ku bakinnyi bato bayifashaga, nabo ubona ko rwose yamufata nka papa we aho yagendeye, nta muntu uzimukana mugereroje byamugendekeye gute, asoje sezo ubona yarasubiye inyuma pe, ugabona abakinnyi baza byongera kuri babandi no batatanga services. Ubundi mu magambo make gutakaza umutoza mukuru yo kuri calibre nk'iya Robertinho ntumusimbuze byibura undi wo kuri yo calibre, ugamu umutoza wungirije uvanye mu kandi kazi ka equipe yawe, ntumuhe abungiriza bakwiriye nawe. Kandi uwo mutoza nibyo afite experience, ariko level runaka ya competition ataragira, uko ntaratwara igikombe cya shampiyona mu bagabo. Iyo ni experience umutoza yese yamaze gutwara igikombe cya shampiyona, hari level runaka abantu bahita bamukarasaho. Kuba atarayitwara ntafite abungiriza bahagije, de mouvement de va-et-vient z'uyu mutoza wongera imbaraga, hari igihe yagiye iwabo barongera baramugarura. Icyo navuga ngo instabilité mu bijyanye na côté technique ya Rayon Sport kiri mu bintu byabakoze. Ijambo rimwe Rayon Sport yabaye mbi muri phase retour. Rero kandi muri angle nyinshi mu bagiye muri staff, tugiye mu batoza, muri management, kudahembera igihe, côté financier mu gani wa kudahemba ntibyagenze neza. APR rero ibiyifasha bihora bisa.